أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 1.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين. Mga ulit mo Allah, tumakinig man tuduri, pada saat tanah mo Allah sama dalam biasa ko, kaya pemamakinig kita mo, si pemamakinig si ayat Allah, ang yang berkaitan dengan tuduri, saking kaya uras, saking kaya pemerintahan masih Syekh Abdul Karim Penistri seminar sebab nana sakni makubad ya mananya yang namanya menyusulkan sakit kaya watayu nasibu unang penundakan orang introduce na dia kaya danau di Nurti area na sebab si kumang di Allah na ya pakat itu saya supaya mananya na markas su Lajnatul Hulia
danau Shimali Filipin agis sa Baitul Zakat ang mga na iiso kapan imuas mga zakat o mga tao bigyan mo ba utada sa mga kaligan ako tamo na tidak ay mga yang masuk ka buyan sa zakat kepakai na kita dipagitindingan sa kita mga bangsa tanong mga ulama niya tayo naman yan na siranin niya baloy niya authorize pwede sa kita mga jakatan sa kita Danau del Norte yung kaya tayo ay mga yan na pinagwiman to naskanya niya pili sa kita Danau del Norte marka pemananan nasyad man sa kita ada silat kuliah sa kita Danau del Norte kepakai yang mana yang ini bisa diberikan finanso mga jakatan kaan madu kepada yang mana mga loksan mga bangsa mga nangangailangan sa mga yan na panabang mga pagalian ada na mga tiyan na siran yang mana yang mana yang pakatindingan ini tayo na si Syekh Abdul Karim Banisir na kaki isu yang mana mga account untuk ini na pagkadang stano si sabab siko so mga bangsa tanong matatago siko mga padamay para tagi kaya mga bulul Arab para tagi merit sa king Saudi Arabia tidak mga padamay na mga Arab so budaya kanu sa mana Jakarta sa bangsakan sisa kita kemana Pilipinas na dalam naging Danau del Norte na kati semua mana mengawat tayo mga pertandingan sa kita amangan yang bisa Danau del Norte yung kaya awat tayo si Syekh Abdul Karim Banisir na kati so katnambarian po 106 1006 0992 atas nambarian mobile number 0948-096-8333. Ini kepakilin yung si kuya mana na Facebook lagi kaya pemana manager sa kaya teman-teman na mga katalastas. Ay mabubada ya Sherman yang sa Danau del Norte o Bay Sherman. Mabubada ya Bay Sherman sa internal na yun nga pinag-iw susuaran yan si Syekh Abdul Jalil Mauna na membro ay mambusi ko Quran Radio Association sa international Quran Radio sa dunia nakati so account number yan 411-2101-47836 at sa mobile number yan 0999 411-2436. Kaya magubado yan niya Baikserman sa external naging kaya pemana manager sa kita kaya kita may kasinabutaan na amangan yan na channel dan sedang engineer kami na ibigay niya na gusto account niya na gusto number yan. Sebab po na diniwai pasang makunsami pekan bisa kita yang menanas lagi kita kemana susah channel pekan kedua sini sama ada wasi orang Islam na gusto pada ketahui semua pada yang mana na niyo katawan siko makapantal siko orang Islam sebab pro na namapian na pada dapat bagi kawat iwa magaykan mo sa gundingan Cemena sa kita memang tua oras atau digabi pada saat namun Allah sama dengan mafia dasar kau ke Syekh Abdul Karim Banisir pada tafadhal bi ziyadatuhu al-madhkur. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له في الآخرة ومال من لا مال له في الآخرة ويجمع من لا أكل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mga pagari ko mga Muslim, mga babayakan ang mga Muslimah, at pagkanag paraot na unin na nga sangkuan agen ka talaga no suara paganeron na danak na biento piodis wala makakapartanon yan kuditan no di kapaka gagamo guys sa dunia esa purna yan naskan yan tumite kaya kita no mampanigyan kaya kakatakutan ni mantu saging kalilimudan berketanu nakudan du betal ni kapasan pipikiran niu lagi so talaga terketanu Allah ko kipambagalyan si kumangalimu yan gulalan si kuwagama napagpadantano niyan si kumanga tao adi magambal sa ko sarang ko kawya gugiyan ay mana na pukepos na pukos saron si sagyang kay alakadan agi agamatan agama Islam agi objektif ay mana niyan na maksud o kaya pakalegar ketan wala sa dunia lalu tanong pipikiran adad abatan nusi hadap agi pakalegar ketan wala sa dunia makalilibu sa agama na gitu sabab asu manusia so Muslim, so mukmin na ayat patut na ayat kausar niyan si ko ini bugeron wala amapi pamikiran na giyang kai aga pakade mga giyang agabatan agama Islam agi mabubaloy piada luman wala si ko ipokas lang sa maliwanag upisa katawan manusia ay sampurna na sa mga Muslim si sa dunia na ay pala na si sa lugar ng muri gi mabubalo ya objektif tanu ino tanu pagalaga wala sa dunia yutit kasabot sa gen mutakatir wala si sa Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dadi nati wala ini yang nakal si ku manusia ino tabu nagi ka bisus veteran ram da ini yang nakal ku manusia ku subang jin makaliliw sa anak bernati wala maswaswan. Saya kini Abdullah bin Abbas radhiyallahu an na isa ini tafsir sa gini na ayat na illa li'arifun illa li'arifun yamuta illa li'abudun na illa li'arifun atiku Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dan dati wala ini dagang ku manusia gusto mga jin inun tabu na anak weran makna lati wala maknal tanu sola air tanu pagpar ayah pumgisa kada tu ayah di gira-gira kau yang bigu manusia la tanfa wala tadar da apa pagang gaya guna da pagang murala illa biiznillah tabaraka wa taala inun tabu sa idin wallah sulang-ulang na say na la yataharrak didna mahu dataragin ke edi tanu di kapag pamagilya
nagisok kini bukan wala siku ilmu ayam mana niyan nasisi kami aku geng ke iya tertandingan sa geng ke adalah genus suara na di talu di maka pemagilya aku sumanga pangisar sang apiti barang na country sa dunia nagiran so ayam mana kini bukan wala kalau dihan ageng ke iya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka papatagan tanah nagi kapuna la matatan musibol mangori wala oi sabab san na biakan dudakan rekan wagian butuh salam pengening ku kuala pini atanakan agian buta mapapadal na kadara yawa na bukapi ginawa na mampagi antanu alam na makadar pasin esa pun dia na sulang ulang na paganan sagian ka iya dilagi na suara kataw na ubasi busanga Pilipinas way agian buta biang na kasi kap muhadara na tamasi sa gina na United Arab Emirates na yang ada di sibak na ayaman yan na mga komentira na ugyang muta mga pamanak akong ratsera sa gina buta di tanong di kapag kikilalay di tanong di kapag pamagilya sa di tanong di kapag bubarat mga mampan di tanong makapamagilya sa personal na pantagpus awid akal panaguntaman sa gina kai akya pagalagar ketan wala sa dunia na makumpalitan ugyang muto antatian ada na salak waror sa gagawin. Aginan, balasan ang wala siya yung pumamakin na saya aku ayasang purun na nagyang kaya tetandingan sa gyang kaya dilubinusura gyang ang bata-bata sa panginitan ng wala at pagkal dulu lagi mo ito umurilan yung kutwa na ito may sumpatang nun yung kutwa pagaliakan kakagawa siya palok-palok siya na siya kutwa Haji Abdul Hamid isa ko international listima sa nga Pilipinas sa sirang tanong niya hilig sa nga balui nasa kami miya purutang ranaw ama sa yung ko digger saya ay mga padami na mga taga-sabah nasa kami bugyan ito giyang buta teruntay niya ko ako pamanalaksak na giyang buta si Haji Abdul Hamid kadi kami melag magubay kami makatulog kami na meron kami si konsul o miya kalabis sa pulugoy at tatanggal kami sa naipupugir kami Jika si kuman gawin na 10 o 3,000 at kita sabi kami siya usla bisa perlu gawin. Nah, iman tu na mana na yang na biskan sa giyang butua kamapian yan giyang butua kuburian na makarelax ro mangori penwala sabab sa sinirte piano Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumanga tao makumplain yan agyang butua ay mana niyan anta pakai pagalegun wala sa dunia na upama na bedesuk kiad ayan sa pangingilian tanong kaya matano sisa giyang buta kuburian mangoriton wala na giyang buta kuburian na piyakatan na Rasulullah tigina al-kabru imma ayyakuna raudatan miryatil jannah so tigin sa kubur mumin na pumpuluto sulong di surga na giyang buta pagaritan loksakan kakamu na isa Allah nasabab sang takala ni sibag wala na budis di telurong kagilya kay man tu narandaran dengan yang nagisag yang mutak burian da miuman penaging kay langon ang mga nasatat mga programa aging kay ang mga pamilya niya napalin si susuramil si kayamanan niya na mga barnamit aging ka islami na ayamanan niya na isa lang na pagpagataling mo si sagya kutuwa kaging ang muto na kuburian mga uritun Allah subhanahu wa ta'ala diyan kaya makam patauras ayaman muhadara ko na yan yang pikiran kagi aku ayaman mani di atakan pagusay na kan sa makampat nagyang kai mapunggulaw latano ipundin si sagyang puto kapiling gengar katano sa iyan ko katungo siya katano malikol mo sa napas na taman si ko mga kubur tano na ayaman yan na esang puro na naging akapasuntan o isa lungan na muri kami agikat upama nagtumang gandan tanwaya na umgabi tanong na risa kapsuntan o isa lungan na muri bata gula boron so pamana ngagalagin tanong niya makaidin awaki uke paru na ayap pagusaran tanong sa gini apelano tanong ay hindi pagkarik tanong wala akasibisibin nasi tanong mi plano sakap terigumpal ya tanong ko mapian tanong si ko makakuba tanong si sa alungan na mori ay sampu na si ko surga na alugunan tanong ay agyan kay oras tanong makapat kaiman to na pired na rin lambul buhay ay kung man na di magpagilin ng mga Rasulullah
Nagi mutakia tiru nabiyan tigena wa a'maru ummati baina 60 wa 70 sana. Mana di pagi di dubang matakan apa pagilitan 60 aku 70. Na iman tu na subiya ka pagi di sana 60. Na kagi kamu tu na opinion na gimu ta mo makanutis. Na isa mga notis makaputi buka pupeng ada sa bagar sumangalaw. Ayam ana niya na pupeng sa sepuan sumangangipan. Gina ni mga notis umalikol mo. Kami kay sa nagyang kutuwa kaya sungo yung malakol mo siku Nabiullah Musa na isa niya panutul nagyang mutatyan anyang nalima sumalakal mo kaysa kumiyaw na pamana sumalakal mo na pakilay na niya ka pangadap si iku Allah sumalikol mo tigin na Allah na diya ang pagi ko kaysa napaso di kubiya matay natikun ayaman Allah sumasangan na ori penang na tiro ko na buulan rin di kedalin ayat pinteru Musa natigin na sakna kalimullah yagni mimpiter iswala sa ayaman niyan na busis na ginirang na pinteru ba kung magpulisan niya neno ko ni pinagasarwa na aya ini tumumala si kumalekol mo na tiro mo na biya pakatuko nga manari beda makaputi subukian beda kalabati sunipan udi nagyang kutong barang-barang ang mga sain sa lagi nakiman to mga pagriya gyang kuta ka basaw wakil keparu nagyang kai am matanu sa plano tanong matanu sa ini bagay tanong Allah akaw yoyag nasitan wagi pagusara sa kategori kung balya tanong piya ko reality saksis po kubur saksis yung alungan na muri ay sampurna yan nasigo surga na ano gunan tanong yung mga pagriya sabab sa gupun tanong maribat sa nga makam patakaw yun na doon yan so upama nakyabalitan yung manusia kaipon na kandisag yang buto kakum aragtanok kapatay malikul maut sama niya na kapakaya kalalakon ada punundugin ng tanay man to sa katanong siya makadidarpa upama kalalakon na dito ni man to di manundugay nagibuk kaprup aragtanok malikul maut na ayap patut nagyang buto kabasaku usaran tanong yung plano tanong si ibu kapakapiak kapako matanong sa anungan na muri Oigian di dunia narutan ulung bagus salah nak kamu dunia nangi apa pemikiran ini pikir kita Allah kagian di dunia nak ayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda ma sakafir minha sharbata ma ubuah kati Rasulullah dunia na piakat timbang wala sa lagi sa bala papakarit na din napakainom niya kumakakir sa satang bukayin Gini dunia ni darus sakmin wabala dar painyak panyakit na dar painyak kagi kamu tu na mga tiuba so kawasa so datu na di nga pagkilay na tahini ba di pagkakana sa kidaman na ay panari so kubri gini dunia na dar painyak kena ubasita no kugyang buto kapalami-lami kaayat ilan wal aruntan perlami-lami na sa surga makunit Allah kagupun tanong masalat ang masuator tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala na ayam minuminus umani sakator tanong muslim mumin nang bugang kawala sa satimana dunia makasapul matar nasakay presidente dun sa diyon nasakay baela dirun na darudo pa sa diyon di kami dung kesakit sa diyon mga serbisyo ko surga na nazaban masmumatan bisalas sila min dhahabi wal fidda dia ko namunta mga serbisyo ko surga na kinabumatag ay mana niya na lagi do purchinir ay mga burluli ng mga putaw nagyang puta mga serbisyo ko surga na mga burluli niyan nagyang puta mga perlas ag mga muntia na di ganin kailangan og baka kagras baka magras kapag isumbali wala so kapatay mo ben paglitan ng narak ako sa surga na kalokwas na kasasakit ro katirong kun wala kung mga to pakasurga ng wala sa gyan mutaras ya ibadi hal turiduna shay'an azidukum hay mga ori penakan sa papagi ko kaya promasi niyo ko gamaw nabado benar ya tigi na kapikiriw ipagumanakan rekan ko iumanakan rekan mo tigwala para ko kasurga niyo kay kapagapyagin niyo natirong kuno mga to sa surga ya Rabbana din nagi akan to nami iman tu napiakang udah kami enggak dadi kami dengkenok sa dayon iman tu napiakapiang ka sukang bulo sa nami sadi kami dengkenok sa dayon di kami dengkesakit sa dayon narumit man agyang uta kami diyon nagupunta no pa na maribat Allahu akbar walillahil hamd natumadin balwis manusia manusia amay kung maribat malimpang ay
diang buto na pesunian supaya guye na mapya kasinian mapakapesunod si kuyamanan yan nasurang o kabayo wala sabab sa surasulullah na ayat pitruyan na sumanga tuwa putay na isimbanian nagipudyang buto kakila kasi kumalakal mo tutunggu sangan yan sa niyawa na misa pa surasulullah katigina walladhi nafsu muhammadin biyadi la mu'alajatu malikul maut asyaddu min alfi darbatin bisayf subut tigin suka tunggus umalakal maut kunia utawad sampai yan da perhatian yan da parangin yan nama pia na masakit adi susah gigula ku tapedang waliyadzubillah giyaki gegaw sa wata gegaw sa tumanay gegaw sa karma apiat nakiki mas pamiliatan sa kapagagamelan kawallahil adim kadit na iptegumpiyaw pamiliatan ang makaliliw sa makaliw sa genggaduli at masak malikol mod na bisa butya sukali la ilaha illallah na apiat pan ipong ko kinit karin bitlunin ayan na taman sa kinibuat ano na taman sa geng kutak karibunyan sa baya na makagadamas kanyan sa karmasyan ubin na ando din ikatari mo wala kong panganinian amas atun suwala na ando kung di kayo din sa gimuta ka mapinyan ko surga na din nagkataan yan ang karakter masyan yan sa dunia napi akong puman ipong kukinimbuat ang raga na makapaginito suta sa luxury wata ka pa na presidenti mayamang kapan ugin na udang amang galipakang yagama na ando kung din ikasira pangasang utuwa gibu ka pagisir ka nakatonag bagyang kutabuntal ako para sa kasi kikaya na kakukandan nga na din amya lampo akapipigino amya sinsim mga sakit niya mga uripin wala nakinan mga uripin wala di tanway di targi baga kalau na lagi duga pakatulog ka po ginawan tanong agama kasi nakatay mo ta successful kau yung tanong sangutan talit sa agito sa alungan ng muri rutano mo butigin piya kasi dada oy mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala pagkaili kanu sa niyawa patada tu sakan nasu sakan nang berang-berang ap kaniguan adna pubri adna kawasa adna datu oi yang isan adna sakataw datu meriguan na ayak kataw bugiah itu na de makala lag sa medan sampai uduran nata kapiseludin asir bis na kay pubri gunakan na amanan yan nagpagili na nagyang buto paka iga na sa gimuta upas ari Habib natiga ka na siya ini na upamakubun na nakapari na digit si Miga kapaman mga iga niya nagyang kung ito pamanam niya makapuro-puro upaman na kandir Allah Akbar na sabab sa duty katatamanan ko manusia akatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigina idha mata ibnu Adam nudiya bisalasata sayhat pabila tigina patay sumpuat anodam na pagampagan niya kinigin na tulot di mana tawatawag way napalitan sa dug pagagada mangurip wala tiya garantan way kad da alokas na da ama da wata sa gen ko ta masaka pikinan kinanian pagana na tigo Rasulullah akin gaggen ko tatawat terima an wala na ya ibnu Adam ay buatan wadam ajamak tad dunya amid dunya ujamatka in wala tigen nya timu kasu dunya ini puno pangako dapat rauta idin sultan na akarnya nang dunia panimuntan ng dunia nagyuti ilata nagyan buta malaikat tapurnawag ay kala am yatimu kare ku dunia anta ka amit dunia o jamat ka anta ka sudumi iman tu tinimu kanya hoy nadingar umi pitelu ni piraka supamana kadatu ka ada dinda batal pitelu hoy wallah kaya manan yan na igina ko nang utap petay na pakili ni adna pengaruh naruyan na isaw to mga karina sa matataguna diyang gutwa kasnit sa manakasnit katitu mo na diyan di pangasnit sutaw andin di katagdian sa kagiramoto na putay sa manusia daron din merong guna gyang utan di kapakasnit oy na andin ni kangar wag gyang gutwa pamana tatali mo man diyan natiginay na uminita man ang bisari aputay ina man agwan na at nigirawan ang mga lulutan wa pira panggawina tigir na makaalamat kay sa ito kaninya nitiro nagawapat nakakita pikir lagi aku tak tahu tuh, wah, kalau yang lu tapi terus Rasulullah, wah, nah, si mana tigu Rasulullah, apa yang ditanam alam utekan lu ikat lu, nasib mana tigu Rasulullah, sagiang ku tak kapagui tahun, sagiang ku tua peribun, dia mu tak tutulang lagi, ada nyari ku kena ada tuh, kayak ku pergi terus sagiang ku tua opas,
Uy. Napakanig manatigo Rasulullah sa talo at tawad-tawad yung mutataw. Ape kada to yan. Ape kata ini na mamanamya digluto. Kapalte ka kaya mga pedantado sa dunia. Ino dideng kepakai. Ubad ito kaburu manusia sa dunia. Uy. Kato niya pita kaburu na ako pangakapagilin na kanaging kaya bubungkus sa kawal abadan. Nabudan na iya lapot. Nadideng patut upakan ipakasudi. Kaadipag maging natapian abadan na kasi kulupa. Uy. Yun ti sabab. Ayat tiaguin wala ayat ini iu wala akapute kaburu manusia udi nak kapungan ngarigian nasi sagian kuta masa akagagawa ni sagi muta kita bien. Oi ari Syekh Jalil dia mutua adib ni masih gura duam katir wala sisa Quran asumanga tahu akagawa ena dia muta susuratan amaliran akawanan nagi tiga pak tiga buridan. Oi sagi muta ke adu wala tigina. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ربي هاؤم اقرءوا كتابيه عندنا تقول لك كفاءة سموت كتابين أكوانا فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه guys ini oke tinggal kitaban kami yang apa saku nah dia kuta susuratan ko kitab manusia dan dulu namun mga palasi wa surga afala binatum min fidda wala binatum min dhahab pia kasih siminto ana mga gulo na mga pirat dan itu tanto kaya makapasta so mga kagi ka manuto na mga service karo nan dulu sa mga susuratan sa kitab ka nagkiti di kabda kaburu manusia ha umukra'u kitabia ay mga tao nasa kadun nag-ibot sa kitab ka ni kami ka wa mo ta kitab ka kawanan uy nagyuto mga pagriyan na ginampo ini yung wala ay ikat ka puro manusia nasi sagyan utang masa kapak-kapas sagyan utagal bigyan ng piyan na anda dating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapag wita sagyan ko tataw sang utak pribunun na makumap manatigin ang utak daw ganyan ang utak manusia at ginaya ibn Adam himbawatan wadam ay nakuha to kama agafu andig na datigin subugir ka akit ang ini sa bulu. Ilan yung manang utak patay, apiat ni kanim gasian ada, apiat ang lampinga. Uy, ikan buat tigur Rasulullah tingina, aina lisanu kal fasih maas khutuk, adin na tingin sudilaka, aparo padin adidya di kateru. Betabula buru nang mutu adin yang di materu, nakapamaganta nalayon, kapakasudi, na ayah ko nakapagatan yan nama lagi nu party agen utak kegelgian uy nam bida so kalak sisanya dunia musuh kalak anda ni kada orang yang watan nam bida yang utak kalak tanuru na ayat nabi turun nasudin Allah si isa Quran asuk kisugat ku mga taw mga paratin na kalak si isa lunga na mori natatakallabu fihi alqulub wal absar ayat kun ketinggar naging utang mga posiran sa nervous nagugyang utang mga materi na mabubulgan sa puro sa kalak nasi na benar yang yato na monet sa gaga naman ni nervous gitu sa mga pagarya asi tanun ni bibigter ang magaryari ay ano niyan na mga muslim agyan ko to sagat kalau na bata mo kalimun wala na di tanun makadapanas kagiti original ka pakadapanas mat ang wala kakano ko ka pakadapanas so ko yung mga miskin sa dunia sa gida makalpas ka kumanari makalpas kan dita ugi na diketi na keda nagyang ko to kapag ada panasro na da kapagpasan ka ay amanan yan na loks ka pagaring ka kaapias ka niyan na gumagdang sa diya mo to upaman na marisas uy Allah Akbar walillahi alhamd nagito mga pagariya na ikatlo at tiyo Rasulullah ay pagtugog sa diya mo tataw kapag ito sa mga takburian na ya ibn Adam ay na ahibba o ka maaksaw andun na tingin na rin sa mga tao ang kabubay ang gara na ini kalakera di balik yung utam yang opat napi sudah lupa ka api antur kapag kebubengon andin ni kalau orang utan yang manian na saka tahu pakar mengenagaun na api ni kapag kebubenian nun na tinggi na dinian na kerbang umugwa sa gawi kaya di kalau pun na gitu andin na tinggi semangat tahu apag kebubenganan mada aksaw inong kaya ni ke pemanag kalakan naginan so kapag kita nusa geng mga obstacle sa kasuntan sa alungan na muri pun wala nasib masagyan ko ta karingundian ko tataw na amay managapagbitin sa gyang ko ta kuburian napakaw mo managtigo Rasul agyang ko ta talog timan at tawag
at ginaya ibn Adam takhruj min baitika ila baitan akhar ay buwatan Adam na iman to at ginay na maliwad na isang nganan na walay nga nasugod sa mutos sa lakaw adar pa Allahu Akbar sugod na tigil sa gimutas sa lakaw adar pa na sobra sa parti ang pagkataling uman sa gimutas tao na ikaduwa tigo Rasulullah petirunian na atar kabul farsa magdagan na tigil sa na dayong yung utaw pa man na pundilagan ng utaw uway na dikan na tigil makapungbalingan si ikong pamilya ka sa diyon inong manari ay asun na to Rasulullah totoo sa tanwaya uway kataw na anak po makinig si mga kakak ng mga ulama na ay asun na to Rasulullah na diyang gutap pwede na apiato na ikadilan yan na totoo sa tanwaya na ipagyan lipat ko na di kuwala niya ni kinapagutin sa gimong takubur ka di mangungudasan agi ang utang patay igilat ti Rasulullah agi ang utang yatay na pamanang pagasurgan wala na ako na niyan diteron inutuan din ni kadai sa niya makutaw na mag-sumagan na prego na ikubur kaya ako na niyan diteron na ti Rasulullah na tigin na kadimoni duga niya ako din nagikubur kanina nakatitigir na kapag nakisang gimong takubur yan agi ang takubur na rawdatan Meriadil Jannah. Why? Igilap pala ti Rasulullah agyan ko tamiyawapat na mga tao Arabik bumiyari sa bayak na din yan din masigi pasok mga sugurun wala na ako ni pumurogyan kamu taka pumudasan yan akakipili betul sang mutadar payan na tigin na ya wailaha ayna tadhabu nabiha hey pamakasira ka tanong na piyang asusukaragan rogi di na lamu na marata dawla ando ko ni oret tigin pagwita ay natadhabo na biya anak ko natiging pagwita sabab sa di pa ko masaging utang purian na pukilin agyang buto ang mga upang makanaraka naging utang mga baksan alang iran upang makaging utang niya upat na lipsibe Allahu Akbar na ay punari ang may umakaw masaging utang upang manakupurian manguripin wallah subhanahu wa ta'ala di tanong di prepare doon ang biya kalala daki ang bangsa uy, daki ayam anan yan nakadatu dakat kalatamu ayat titu malay bangsa ayat titu ayam anan yan na malay tamu malay kadatu nasutaw perautan umalakal muot na masusuatu suara sa nga makampat amini paginatunan sa dunia pipikiran yung na di pagamagan di siulangan di siragun na umanisa na kumangutaturnian sa dunia manguripin Allah subhanahu wa ta'ala ay na prepare buntan wakaya ka ayam pikiran yung nagyang buta ka basahu ayam buin ibaratan Rasulullah ko kau yung gitan sa dunia malagi dato malait tamu ay mana pupri na biya kay barat yang beden sa tagin pun aging editan nila pagintaw uy saya magpagpusa aging mo hadaraw sa makampat aging mo takyatir ulo Rasulullah sa tigin annas suniyamun so tigin sa mga tao na tutulugin silang sa ikaw yung sa dunia uy so malaita mo kung nalinya ni man to didatagin depan pasang dengan niya ni katentagin pas sa kanina malaita ko kung nalinya ni sirin pinanganang tatamok yan di malalako di baka pagda sa pamanalok surya trag way langon ang mga pipet ang apanganagan na yan yung gusod siya kong pamilya niyan na gyuto natagin na penuto mga ori penola sumambus na kadatu yan ragatan mo na lagi duto niya ni sirin pinanganang kadatu yan way na gyuto natagin na penuto kasunod-sunod imitirun lagi mampu mga pupri apa yang tunai keadilan yan na iman tunai ditaruh ditetangin na huway na faida matun tabahu na amet di Rasulullah kam mata usutaw sa muntah kuburian amin burun na gyuti kapaganon yan kamaka pupun sa muntah kuburian na di Rasulullah na ketanu dari naskani na metek masusunod yan na gyang kutwa da pamay na inian ang maputi ugay na igirat di Rasulullah agyang kuta miyawapat na dudun agyang kuta iman dudun su agama diditernya sa agama ko katatagay sa dunia na andin kun eka katam bunir nakarin ng muta kuburian nampur dirsuallahu subhanahu wa ta'ala tigina ya malaikati hay mga malaikat akan ati Allah subhanahu wa ta'ala afrisuhu min firasil jannah gigi ori penang nasabat ko kaya suratan yang nang nainaw kuan yung lagi sa ganyan nakantel ko surga Allahu Akbar way wal bisuhu min libasil jannah nagundit tarin orang lagi san ditanam ko surga kan nakuani urang karena maputian di ternian
Allahu Akbar. Naging ti sabab ayah ko na pagkabal sa kiyang mutatao sambut ako burian na ya Rabbi akimisa hito na ka napakatinigang na nagisumbangit adi niya nagkatitigiran nakapagil ano lang taka mapianin si kusurga uway di niya nagkatitigiran kapakatiligo lang bangit na amay ko mga tinagisumbangit na pag-isin ng mga malaikat mga tigo po ng mga malaikat ay kaya tigasangan na kuburga nagtigyan na ay akyat tiyak nung nalabis to yawman aw ba dayong tigin na kaya gida makurun nasa salungan o di nasa punto na salungan kagibiyang kunto aki kukulubunan mo takapipigin o sa gagawin na apya pan akyat tigin sa mga takubunin na yakasang gipurugun na eko kakagadaman yan nung nasa punto na salungan sa papasagyan mo takapipigin o panginin tanong wala mga ulit wala lagi buka pakatulog kapag naman tanong agama uway sa eman na yan na so mga laki niyo mga pagarin niyo at na sabot yan si saging agama na mele niyo ang malagit inda po kung mga seminar si kung mga masjid yung inakapkilan niyo kami si nasi kami niya makapupunda kami pa niya mga balingsi kung mga pamilya ni nasi kami makapupung kung mga masjid na kaya magamiru sa dawat sabab sa giing mapubaloy ang iyang kalalay pag-imbestigar katano sa kapakamatano sa lungan ng muri na di kalukalo na makumplay tanong gimutak isusubun katano wala ko mga paligod yan na ubatan wari si makat kagusurga paginin tanong wala gini katitin mo tanong si sampur na yan nasulang mo ng mga Muslim sa dunia nalang anak wala so paminto ano so anong paling tapuin wala so lang ng mga Muslim ay malang sa katano makadal pa si lagkabon na wala so mga pinto ano naraga adik na makasulun mga orin wala italo di pamaganisip wala lalayon aging may kukulubi mantua ragor udin na tiba eksamen si ko mga Muslim napakada ni wala angkat niya sa magaan sumagan kaan di makasusunga sa mga country ang mga mampu na si pamana magagamas si wagamatan agama Islam ay sa purnayan na may tanong aging tanong wala aging pagkatalimot manahaj na upinan wala na riskin wala sa mga tanong makaprinit sa isturun napakasunyan sa gingan ng Baitul Haram way kalim wala riskin wala sa mga pupriya sa mga miskin pakalbudan wala sa kikarginan wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badasan tanong Allah sama dak lama pian na yaman da badasan Allah na di muta pagariniwa isa si ko mga say saging kaya Republika Pilipinas si makikilala saging ka Danau del Norte nasa lakaw kay Sheikh Abdul Karim Banisin tanto marega gagi muta kaya pamagusay niyan makapantag ko ndeuan si ko mga Ginoo tanong ay mata na benar na upamakakian udah tanuto sekado sana ki tatanod si kung mga darpayan atau namia mapiakano kumakansi kung mga darpayan na napakinigiwagin kaya ayaman yan na seminar sa ayaman yan naging kaya stasyon na balasan ka ng wala sa madakla mapiak nangon tanod din kaswinak nung naging buto ayamanan yan na kalakapan announce aging kaya ayamanan yan na Danau del Norte na miya tindu so ayamanan yan na ipakatindinganan o pamana mga pagalitan mga ulama sa kukapupuni mo asih kung mga jirkat tanong na gingga probinsya Danau del Norte na ayam magubalwi Sherman ko ayamanan yan na markas Lajnatul Ulya na nagid na wataiwa si Sheikh Abdul Karim Banisin gingga ya kata sa mga account number ayamanan yan na si ko mga pagariami ang mga Muslim sa gingga mga pedamangin di barata United Emirates ya Qatar, ya Saudi Arabia, usuk mga mga bangsami, katawa namanya pumakin keno, madakal ang mga pranaw sa gikan ng mga mga Arab country na suwaki suwayaman yan na sobrasi ko mga tamokyo, way ay kumbagay ka ng Allah na pembagay ka ng nakisa jekata para si mga pagariniwa kika riripisan sa gikan kaya ini tenua Republika Pilipinas
Yung kayamanan yan na katitandingan ng naging mga pagarinyo sa Alanaw del Norte, kapaguluan yung naging kaya si Sheikh Abdul Karim Banisin, nagugyong kaya by chairman yan na pagaligyo itero si Sheikh Abdul Jalil Mauna, gugyong ko si Engineer Habib T. Kamil na insyaallah ta'ala na nakakisarigyo kami umiyok sa Allah so yaman yan na mga jekatiyo ko giro ni kang bagi-bagi si ko yaman yan na piyakapapatutanong kuwalwasin umiyok sa Allah di kan yaman yan na penderay nun kami ang nagyud nagyang buto yaman yan ng wasyat aging kaya watayo Sheikh di pagitungan yaman yan na oras tanong sa gika dunia na magaan sumagaan na pagawa tanong si din way daki ang puto sa gika dunia na sa daki sa yaman yan na niya ka gusto niya ka pamumugay sa yaman yan na para si Allah na insyaallah na kumanyan dan si Allah subhanahu wa ta'ala umiyok sa Allah sa giya so number agil yang watayo si Sheikh Abdul Karim Banisin na so account number yan nakatawag na kumbu agu pagalawin na agu na yung kagilga si Engineer Habib na nanayamanan yan na isulat yan musak yung kaya pamanakuan tunay na pagiditan yan na para kubati yung sa gilga channel gilga account number ang watayo na 4106 1006092 ayang mobile number yan para ba kanunong tuwag na 0948-0968-337 yung nga ba chairman yan sa internal na si Sheikh Abdul Jalil Mauna na ay account number yan si sa PNB lang to PNB na 4112-101-47836 ayang mobile number yan mobile number akan na 099-411-2436 so base chairman agin kaya Gazdatul Ulia si Alanaw del Norte agin kaya bay ka na so base chairman yan sa external na si Engineer Habib T. Kamil na nanay no kay ganyan kanong uso number yan na dito di kanong penderay noon balas ang kanong Allah giyang kaya lagi diyan na kaya katir wallahu ta'ala sa Quran na gimutatigin na wasabiku ila magfiratin min rabbikum pagurad-urad inyo so ayamanan yan di nasasakuya inyo so ayamanan yan na rila agulimu wallahu subhanahu wa ta'ala sirkanu aya kalayan na mandin so kapuro langit taguso lupa akala yan ititilagadanan sa kumya maratia manas katan mga muslim ayamanan yan na ingugulalan yan so mga kabayan wallahu subhanahu wa ta'ala sa laido kinyukit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam silang namiskano sabab sa oras na niya pupos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makatutudatan ubusi ko mga oras at mga talenta